Isim fa'ilah munadin wong kang undang-undang, an-nida. Wa fil khabar lan iku kesebut ing dalem khabar siji hadis rupane idza faragar ruhu al badana nudiya minas sama'i bi thalathi sayhatin handua sahihat situ mun dua berarti kebanyakan sayhatin karena yang cetakan lain pada sahihat sayhatin rupane pengundang-undang. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzabu idza faraga ruhu al badana nudiya minas sama'i bi thalathi sayhatin. Ketika ruh berpisah dengan badan maka nudiya minas sama'i bi thalathi sayhat, maka beda panggilan dari langit bi thalathi sayhatin kelaban telok macam panggilan. Tapi orang siapa arunah pesa dari badanah aneka eolog dari atas langit kelaban telok panggilan. Saya rasa ngeding, engki orang semati aneka sengeding. Orang saya cabut tak arunah aneka saya ngerasa aki, saya merangaki. Adapun orang sekitar orang-orang saya no kuin, saya sakit kele, saya barak mati kele, kita mereng. Derma ocaan panggilan saya pertama ya bena Adam he anak putuni Nabi Adam ataroktad dunya amid dunya tarokatkah ajama'tad dunya amid dunya jama'atkah akotaltad dunya amid dunya kotalatkah. Ketika roh ampun epesa daripada badan maka panggilan sepertama ya bena Adam he anak putuni Nabi Adam manusia atarokta onoto ninggal sapa sira ad-dunya ing dunya amid dunya onoto dunyo amid dunya onoto utawi dunyo iku tarokatkah ninggal apa se dunyo ka ing sira. Apakah kamu yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkanmu? Ini kepanggilan saya pertama. Berarti manusia ini cek sampai cuma ninggal dunia. Orang ninggal dunia, ya ninggal dunia berarti dunia saya tinggal. Tapi para ulama, orang-orang yang soleh tak ninggal dunia, ninggal ilmu lah beda. Wali Songo tak ninggal dunia, soalnya dunia lah tak ada. Ninggal ilmu. Al-Habib Ja'far bin Syekhan Segah Pasuruan, tadi dunia sama sekali. Para ulama, ya Abdullah, Pajaran, ninggal apa? Bungko, tak megah, kendaraan, tandi, jabatan, apa boleh? Tanya dek santri-santri kona, toman tambah aja nyalon pula, nyalek, tak pernah. Berarti tak ninggal dunia, ninggal ilmu. Mon dunya saya ninggal amid dunya tarokatkah, apakah dunia yang meninggalkanmu? Mon dunya si ninggal lagi kulit sambian ninggal dunya banyak, tapi mon dunya tinggal bisambian cara naik sedekah aki tuba liman tarokat dunya qabla antat rukahu. Becah orang se ninggal lagi dunya nah sebelum dunya ninggal lagi orang dunya ni tinggal bersedekah. Tuba liman tarokat dunya qabla antat rukahu. Berbahagialah seseorang yang bisa meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkanmu. Bener tinggal lagi untuk anak potona tok. Bener tinggal lagi kangkui keluarga nama lolo, tapi tinggal artinya ninggal gila.
Kakui sedekah, bantu santunan anak yatim, beri fuqara, masakin. Ane ko orang sebeca sebelum napa nyamana dunia ninggal lagi kau udah panjenengan. Nah, ini kepanggilan si pertama. Panggilan kedua, aja ma'atad dunya ono to ngumpulaken sapa sira ad-dunya ing dunya amid dunya ono to utawi dunya iku jamaat kang ngumpulaken apa si dunya ka ing sira. Apakah kakek selong mau bolong dunya apa setia dunya saya mau bolong kakek? Dunya ibu bolong tompo dina mate. Berarti saya tompo gele kan kui orang. Dunya saya ibu bolong, kamu masih din sambian sih sedek kaki nih kan? Apa saya yang kui, ya tadi serbet, apa saya tompak, ya tadi rosokan, apa saya sedek kaki? Jadi ya saya bakal setia kekal abadi. Ini kepanggilan yang kedua. Akotal ta ono to mateni sapa sira ad-dunya ing dunya amid dunya ono to utawi dunya iku kotalat ka mateni apa se dunya ka ing sira. Anak kompoe Nabi Adam si mati ya. Mula roh keluar dari badan gele. Apa kakek si mateen dunya? Atau dunya si mati ada kakek? Apakah dunya si matiin kakek atau dunya si matiin kakek? Ternyata orang banyak mati ki gara-gara dunya. Jadi paten bi dunya. Bene dunya saya paten, tapi bene paten bi dunya. Bangal matiin orang gara-gara dunya atau karan gara-gara dunya. Ini kepanggilan daripada langit kelaban telok panggilan. Apa jawabannya? Ya tergantung amal. Maka mau ning dunya gela aban bene cuma ning lagi dunya tapi ning lagi ilmu, ning lagi tempat si bagus, ning lagi anak si soleh, ning lagi si bermanfaat. Maka berarti sampean tak ning hanya tak ning lagi dunya tapi ning lagi amal si soleh. Tuba liman mata walam tamut hasanatuh wa wailun liman mata walam tamut sayyi'atuh. Beceh mun bedereng mate keng kebagus netak norok mate. Celaka mon benereng mate keng kecuba netak norok mate. Jadi sampian usaha, kulit sampean usaha, cuma sekedar ningkel dunya, tapi ente lagi bareng-bareng sebagus sebelum kau leban mancinengan ningkel dunya. Nah, wa idza wudi'alan arikalane den seleh sapa si mayit. Den sere alal mughtasili ngatasi panggonan den dusi. Mula kulit sampean nikel sabe ning tempat pemandian. Sabek ning lencak tutup bareng samper nu dia mongko manggil-manggil nu dia mongko den panggil sapa si mayit bithalati sayhatin kalawan telu panggilan gelek mun kabit apesa roh panggil telu kalih panggilan atarok dunya amid dunya tarokatkah apakah kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkanmu ajamata dunia amid dunia jamaatkah apakah engkau mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkanmu akol tadat dunia amid dunia qatalatkah apakah engkau membunuh dunia atau dunia yang membunuhmu ini kemulah apesa antara nyabah bibadan gila mulai sabak mayit gila ya atas tempat pandiin mughtasil nu dia mengkoden panggil-panggil bithalati sapa si mayit bithalati sayhatin kalawan telu panggilan. Ya bena Adam, hi anak putune Nabi Adam. Aina badanuka, aina iku endi badanuka utawi badan sira alqawiyu kang kuat. Ma ad'afuka opo kang ma opo ad'afu kang ngelemesaken opo maka ing sira. Panggilan yang kedua, mula mayit kila sabak ning tempat pemandian saat diletakkan di antara orang yang akan memandikannya. Maka ruh dipanggil 3 kali dengan panggilan 3 kali teriakan. Ma ad'afuka, badan saya kuat, badan saya kekar, badan saya mapan. Ma ad'afuka, apa sih melemesaki kakek? Jempol kakek setiap etale, jempol keriki etale. Kamu etale apa sah terus? Faltafatus saku bisak, betes bi betes apolong. Montai babolong teh talen apa satu? Ma ad'afuka, apa sih melemesaki kakek can
malaikat saya memanggil dari langit gila. Padahal botonu kakek kuat bilang, botonu kakek kekar mapan bilang, ma adhafuka, apa sih melemasaki kakek ya. Wa ainalan iku ing dalam endi lisanuka utawi lisan sira al-fasihu kang fasih, ma askatka ma iku opo askatka kang menengaken opo si napa niku ma ka ing sira, ma askatuka ma iku opo askatu menengaken opo si ma ka ing sira. Lesan kakek bilon se fasih, pintar bersilat lidah, pandai memutar lidah, bersilat lidah. Bene orang itu sak silat, lidah nero silat. Orang kalah, penteran colon sak silat. Pandai bersilat lidah. Ma'as katuka, apa yang telah mendiamkanmu, apa yang telah membisukanmu. Setika kakek tak bisa ngocak, demele sana kakek bilon se penter mun ngocak, penter ahujar. Ma'as katuka. Seakan-akan malaikat ronantang. Kema bodhone kaki bilon si kuat wa. Kemale sana kaki bilon se fase mun ngocak wa. Wa aina ahibbauka wa inalan iku endi ahibbauka utawi pira-pira kekasih sira. Ma auhasyaka ma iku apa auhasyakang ngelisahaken apa si makang ingka ing sira. Ma iku apa auhasyuka ma iku apa auhasyuka ngelisahaken apa maka ing sira. Terakhir bila pun mayit kila sabak ning atas tempat mandi, maka panggil orang saya pandi na kila. Lesana kake demah, bodona kake si mapan demah. Lesana kake si fasi demah. Wa aina ahibbauka dimma kekasih na kake, anak kake dimma setia. Bina na kake dimma setia. Ma auhasyaka, apa gerangan yang telah membuat engkau menjadi gelisah saat ini? Saya harus tak takut dalam kuburan ini kan. Ma auhasyaka, ternyata kekasih kakek siti tak membantu sama sekali. Ternyata orang yang kecintaan bi kakek ternyata edina. Kuli bisa sampean ke edina nang kubur tak kira nginep anan. Mulai nangis mari nangis kubur mulai. Si lapar ngakan, si arja ngenom, si ngantuk tedu. Sampai nedina. Bayangaki malam pertama hari apa kira-kira? Anak dateng kah? Tak kira. Manto apa boleh? Oh din bela tokar wi manton ko. Hah? Ma'au hasyaka dimma kekasih kakek, ternyata kekasih ni kape sakapi. Al Habib Abdullah Haddad ning kitab Syarhul Aini adabu. Innal habiba anil ahbabi mukhtalasu la yamna'ul mauta bawabun wala harasu. Wahai orang yang saling mencintai di antara satu yang lain, anak cinta ke orang tua cinta ke anak, laki cinta ke bine, bine cinta ke laki, murid cinta ke guru, guru cinta ke murid, wa kada ben selain. Pasti bakal abesa, pasti bakal ekeco. Wahbib man syi'ta fa innaka mufarikun. Cintain orang sesere sek cinta Nabi sampean keng cek lopah pasti bakal abesa bisa kecintai. Kecuali citung saya tak pernah abesa cinta. Cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bakal datang waktu syakaratil maut, membantu meringankan keluarnya beh. Kanjeng Nabi hadir dalam kuburan meringan untuk membantu abri jawaban dengan malaikat mungkar nakir. Kanjeng Nabi waku bakal membantu neng tembangan. Bila pun tembangan kela lebih berat kecubaan, maka orang kela fa ummuhu hawiyah. Bila tembangan kela kebagusan seberat, fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kanjeng Nabi bantu. Bahkan bereneng jembatan Shiratal Mustaqim Kanjeng Nabi bakal membantu. Mun lain tak kira. Bahkan orang-orang saya kecintaan aku pasti nuntut ning alam akhirat. Anak nuntut, bine nuntut ke piada tak nuntut. Tanya ki aina ahibbauk? Di mana orang-orang saya kecintai kakek?
anike mulai mayit lai sabak ning ama tempat pemandian. Wa idza wudi'alan arikalaniten seleh sapa si mayit fil kafni ing dalam kafan nudia mongko den undang-undang sapa si mayit bi thalati sayhatin kelawan telu pira-pira panggilan jeritan. Ya bena Adam, he anak putune Nabi Adam, tadhabu budal sapa sira ila safarin maring pelungan maring lelungan bepergian ba'idin kang adoh bi ghairi zadin kelawan tanpa nggawa sangu. Wa takhrujulan metu sapa sira min manzilika saking omah sira fala tarju mongko ora bisa balik sapa sira. Bila pun mayit kila pun sabak ning dalam kafan buntu sampean andi kain kafan agar andi si Andi BHS wah boleh Wadimor Kelampi Gabriel padahal kain kafan paste king sampean setia beri tak kerende gelem memberi kain kafan okor dari atas dak berapa meter ka airnya berapa lancengnya berapa lebar berapa kita alen di atas kita alen tengah kita alen bebe kema kelampi jabatan ada di ma kelampi kerajaan di ma kelampi kehormatan sobu kain kafan. Nudia bi thalati sayhatin maka orang bila pone sabak ke tempat pengkafanan gela sabak ning kain kafan mulai buntu lesen maka panggil dari latas langit kelaban telok panggilan pertama ya bena Adam tadhabu ila safarin ba'idin bi ghairi zadin anak kombe Nabi Adam beandria sekejaki bekal ajalan ila safarin deka perjalanan ba'idin sejauh bi ghairi zadin kelapan tanpa sangu entar wali songo tak ibe sango bi sampean ngak-ngangan kok entar wali limo tandi sango ndek wis pokok depa sepenting depa ya jangku tak kitab kake pokok masuk swarga tak apa-apalah dina masih ning emperan pokok emperan swarga pokon main pokon becek kok pokokan deh ya swarga kudu banyak sangun tak ada sangun tak mungkin masuk dari ini masuk sekejap lagi bakal perjalanan sejauh wa takhruju min manzilika fala tarji' bandela keluar dari bungkon pekol bina poto pekol yo jebi anan tak bakal beli pole kaki ke bungkon maka apa sangu sebakal kebe nikah maka tak ada sango sepaling bagus sango sepaling tepak yang kita ingat sango takok dak Gusti Allah fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa asango kakek maka sepaling bagus sango kita takok dak Allah Subhanahu wa taala. Nah, panggilan pertama. Panggilan kedua, watarka bulan numpak sapa sira farosan ing jaran mun maknana ing tumpaan wala tarka bulan ora bakal numpak sapa sira mithlahu ing padane farosan abadan sak lawasi. Panggilan sumber dua anak komen Nabi Adam kakek setria numpak tompaan sejerene tak ada pada bijerene bene numpak jeren bene numpak jeren, bene numpak taksi, bene numpak Fortunernya. Numpak apa? Farosan latar kabu abadan. Sampian numpak, saya tak bakal numpak boleh seterusah. Jeren aroba orang bola nah. Bene jeren biasa. Farosan latar kabu mithlahu abada. Tompaan sampian saya tak bakal numpak boleh. Awal akhir cuma sekalian gitu numpak lah. Imun terus numpak jejel. Budak katel, jejel, dek remeras sana kira-kira. Doi rela. Ceritain kosida turipu te bisa kembu. Tato arten.
Turi putih jeng jeng, turi putih jeng jeng, ditandurin kebon aku. Wah gelo seneng kana. Ana celeret tiba nyemplung, mbok kira kembangi apa ji mayit sangguna. Turi putih, pitutur putih kain kafan. Turi putih ditandur ing kebon agung, bene bon agung Pasuruan ruah. Kebon agung kebon sing agung ya kuburan ria. Ana celeret tiba nyemplung, bede cemeleret. Apa cemeleret? Omor menosere secumeleret. Tiba nyemplung geger teselem. Mbok kira kembangi apa ngaku kembang apa piye kake oreng ya sak lebuh. Tumpakane kereta Jawa rupa ruda papat rupa menungso. Lha kan cek genan aja lah. Maki ajoget tidak rem. Tandurane tanduran kembang, kembang kenongo ana ing guwa. Tumpakane kereta Jawa ruda papat rupa menungso. Seneng ya. Lek cereng pitutur putih cereten rek mati dadi agel. Reng tato arten jua. Kan bojone nangis bojone ya. Cereten reng mati aja. Joget bi gendira bro. Turi putih request. Turi putih sweet. Sweet. Malaikat sweet. Teh genje ontong kake. Wit sweet deh ya malaikat Israel wit sweet. Sampean malah tak stres ya. Cerita diri malah tak stres tak kok ambu tak ngaji. Tambah sompek tabu lapar ke tak kok deh ya. Mulai sahabat neng kafan ada bu dari langit keng tak mireng orang sekitar nikah. Mau dine je tak ngeding. Ben raja lene jauh. Tak nge basango ben keluar dari bungkon tak bakal beli boleh ben numpak tompaan si tak bakal tompak boleh. Katel Air ben Lion Air Katel Air nya mana bodoh se stainless bodoh terserah mele sampean bon saya kata apa stainless apa se kajo apa se biasa bodoh se sotokan bodoh se tiang nyaman tau sampai kalau main sotokan nanti jalan tibi mayat tukang ma itu budal dewi. Jen tukang ma itu nyaman karena jalan tibi ramai itu budal rudona. La ilaha illallah. Wa idza napa niku wau watasiru lan dadi sapa sira dadi iku ila baitin maring omah ma ahwa ma iku apa ahwalu kang napa niku kang medeni menakutkan apa sima masuk ke dalam pelebu beri dinding areh tak mikir kakek Ki Odin bilang kakek tak mikir ke tempat jiri ya semeter masuk 2 meter ke beri dinding areh kakek bentalan tanah beri tanah bunter bene sofa bene spring bed lah watasiru laibai ila baitin ku lebih sampean bekal masuk ke dalam compok si tak pernah masuk isi bisa bayang lagi atas tanah bebo tanah. Nah, termoga ngaji nika dadi akine tambahan amal saya keterima insyaallah. Wa idza humilalan ari kalane den pikul sapa si mayit alal janazah ing atase jenazah mulai pikul nudia mongko den panggil sapa si mayit bithalati sayhatin kelawan 3 panggilan ya bena Adam he anak putu Adam tuba bejo banget laka maring sira ing kunta lamun ana sapa sira niku taiban wong kang tobat becekake mon bilen kake ki amari tobat jak dentek laku du malam sak tobat teh jak dentek tahun boleh sak tobat teh jak dentek tuah ku se tobat teh ya mon kase tuah mon kalaki ngoda sing seti malaikat tak lemele tak bolan sakit tak bolan sehat tak bila perintah ya tuli tak dentek bolana sakit tak bolana sehat
Tak boleh na tua, keng tua nika adalah peringatan. Waja'akumun nadhir. Waja'akumun nadhir. Orang-orang si areng-cereng ning alam kubur nika areng-cereng ning alam kubur nika nyokna beli pole dekat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jawab tineng Gusti Allah. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkaru wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Dabun Gusti Allah wa hum yastarikhuna fiha. Orang-orang sini alam neraka, mereka orang-orang yang kafir. Sangkun ayat neka untuk orang kafir, tapi al-ibrah bi umumil lafdhi la bi khususis sabab kening. Mengambil pelajaran walaupun ayat neka ikan kui untuk orang si kafir. Tapi ikan kui lebih sampean bisa mengambil pelajaran neka. Wa hum yastarikhuna. Mereka menjerit dengan sekuat-kuat tenaga. Mereka menjerit dan memanggil-manggil. Allah Subhanahu wa taala tak ngakui lafaz yastaghithuna. Istighatsah. Yastaghithun pada maknana memanggil-manggil. Yastarikhun maknana memanggil-manggil. Cuma panggilan sining neraka ini benih panggilan biasa. Tak pernah rasanya cereng selama odin melebihi cereng atau bak cereng tersaat nikah. Mereka Al-Quran ngelafat wahum yastarikhuna fiha. Apa sih kecereng? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah pekeluaraki pole kula Gusti kula bekal beramal sesoleh sekak di meden kaula berde kemampuan berde kesempatan keng kula tak gelem bergabung de tempat-tempat se azikir se mengak kemancingan majelis-majelis ilmu se tetiaki amal sesoleh padahal kula andi kemampuan ghairal ladzi kunna na'mal. Jawab Gusti Allah awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Apakah kula tak melanceng umur dek kakek kakek umur 50 sampai 50 lemak sampai sebitek ibadah umur. Waja'akumun nadhir, sedangkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala le datang sakit nadhir. Kanjeng Nabi nadhir, karena Kanjeng Nabi juga nanti julukan basyiran wa nadhira, nadhir. Al-Qur'an nadhir, ulama nadhir. Sakit termasuk nadhir, bahkan tua nih kan nadhir. Laoben. Cek yang megaya demak, cek laoben. Munjur ya tua-tua keladi ya makin tua makin dekat mati berarti benar semakin menjadi fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir wis rasaki azab lah. Nah, ada orang yang bisa nolong pagi nang alam akhirat. Ini kepanggilan saya pertama. Panggilan saya kedua ketika orang gelap pun lepekon tak mereng gue bisa menjaking teh jaking pengeding pangeran sampean wah tak akan jangan lako pengeding pecereng ning alam kubur wah iya mun sampean berdina ada yang ngacereng dia pengkira tak kira cereng dia mun budian ruah lain ruah lah macem-macem boleh dojo perapatan wabu etir-kitir wah mun sampean pengeding tak ada tedung sampean ontong kayak patengel bi Gusti Allah tak pengeding bi Gusti Allah ki nikmat odik dia sampean ki bisa ngakan tambah lempo abek dia akan nyaman kandung akan tedung cek saking pengeding ada yang ngakan nyaman ada yang kobra polong bisu bine lek mate tok bila saya kobra odi jela mate tok ngeding pecereng kata ruah la ilaha illallah. Maka beceh menoreng kelima tobat yang atas dunia encan toba bejo banget laka maring sira ingkana lamun ono apa amaluka amal sira ono ku khairan kang bagus bejo kakek mon kakek bisa beramal sing bagus toba bejo banget bejo kemayangan laka maring sira ingkana lamun ono sapa sahbuka konco sira kang ngancani sira yakni ana iku ridwanallahi keridwan saking Gusti Allah beceh mun kake kancanen bi ridwan Gusti Allah odik bisa tobat odik bisa beramal sesoleh
Mate kancen bi pangapora bi ridho Gusti Allah. Tadi kutu orang teroleh ridho Gusti Allah tapi tandi amal sesoleh dari kamu. Sepenting ate. Wah, udah sepenting ate. Terus kakek gaya deh ya. Arwah tak mesti. Orang re tak mesti, ada saya pasti. Terus kakek si tak apa jeng pasti. Si tak apa sa pasti deh ya. Makar betibi. Dia polan tada setahun dia pada sebab ada setahun akhir umur gulu sambian nikah. Maka beca orang mon andi kanca ridho na Gusti Allah. Mon Allah Taala si ridho beri gambaran. Sambian andi kanca. Sambian ridho ka kanca nikah. Arya bungkuh kenengin kakek. Arya kamar arya jeding arya depora. Arya kakek mon ngakan. Arya kalampin kakek mon asalenan. Arya kakek mon keluar kendaraan. Ridho. Angkuilah apa sih tangan dia din kakek. Niki nyaman ridho. Allah Subhanahu wa taala mun ridho ka kauliban manjenengan. Allah puas dari swarga dari dimah. Mula oleh ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya terakhirnya sebaliknya. Beda panggilan sebaliknya wawailun lan celoko. Gelak tuba bersak maknanin bejo bersak maknain ismu syajaratin fil jannah. Nyamana kajuan ning swarga. Ismu syajar fil jannah. Nyamana tuba. Wailun celaka bersak maknanin wailun nikah. Ismu wadin fi jahannam. Nyamana neraka jahannam. Nyamana jurang jahannam nyamana napa jurang sebenarnya neraka jahannam nyamana wailun. Neng Al-Quran juga diterangaki wailun lil mutaffifin, celaka orang sing ngecok tembengan. Wailun lil musallin alladzina hum fi an salatihim sahun, celaka orang siapa aja yang lopah dari bejeng. Wailun celaka panggil wailun lan ciloko laka maring sira. Inna in sahiba lamun ngancani ka ing sira apa sing ngancani suhtullahi bendune Gusti Allah. Celaka mola orang oleh bentun Gusti Allah. Mereka nak cek mak semak de orang-orang saya ngonceng bentun Gusti Allah. Saya rasa orang saya maksiat nikah. Cek mak semak ke tempat-tempat saya ngonceng bentun Gusti Allah. Pun tak kira mampu gulu sambian, tak kira mampu dah bentun Gusti Allah tak kira. Cek coba-coba maksiat, cek coba-coba melanggar ke agama, tak kira mampu seksa neraka, tak kira kuat. Lakonin perintah Gusti Allah, salat 5 waktu na jaga. Pas sebulan Ramadan pesampurna, walaupun tak sempurna, mendekati sempurna. Jaga halal haram, jaga anggota betena, jaga merepata, jaga tanang, jaga kapi sakapina. Kul bisa men tak kira mampu bila yadabi Gusti Allah. Tak kira mampu kul manjenengan terseding apa neraka tak kira mampu. Neka celaka mon orang gila akancah bi kancah kancana ternyata bentun Gusti Allah semering ini alam kubur ini gala ternyata bentun Gusti Allah. Naudzubillah. Dalam macaran cek mak semak de orang seh ngonceng bentun Gusti Allah juga cek semak-semak de tempat seh ngonceng bentun Gusti Allah. Termoga tadi ilmu manfaat. Termoga kaul manjenengan itu yakin orang-orang si husnul khatimah ibarat lanjang umur fi taatillah. Amin Allahumma amin. Nika panggilan-panggilan nika mulai dari kabit apesanya beh, mulai sabuk ning mandi, mulai epekol, mulai kafanin la cupas epekol. Nika bude panggilan terus dari atas langit. King kulo bisa miantak ngedi. Mun banyak amal insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Insyaallah pengajian ini mulai nabak awal. Insyaallah mulai jam lemak kurang 15 menit istiwa, berarti jam 4 terlebat 15 menit WIB insyaallah. Malah tak mepet de maghrib. Malah tak terlalu mepet ke maghrib. Neser saya semua jauh. Nah, wa idza wudi'a lis-salati nudiya bi thalathi sayhatin wallahu a'lam bis-shawab. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله
illallah, la ilaha illallah.